Etrurin pahoncho wade chire so. Yesu shalen se elutu etrula o chire so. Na yin wanyen dem. Twa video na ebohu obeba nso. Etrurin pocho ode to ne ko. Not true ni day. See, obo etrun the ball mikun nenyim. He was shot in the face. He was shot in the face. He was that it wasn't just gunpowder. Even camera also records azinimpo opai. Usia over the week na Kofi Adoma ghtrend na this time around trending na Kofi Adoma ghtrend no na eyare hosem ebeto dwa say Kofi Adoma eco program bia fofi antwata obi kotutua ekobo Kofi Adoma ani ebeto social media ne so na amanfo ghtrend sere ne abasa ebi kura kire say Kofi Adoma bebi odano ni mode no bia kan de social media ne so ene Kofi Adoma na yere onwa nkasa ede nsimbia abetudwa. Aha, let's talk ghtrend. So the first time I'll pop into our video. Make sure so subscribe. No like it. Or leave you a comment. Will comment section ho ede amen. Nene Kofi Adoma esrenya me se on sana yare okra mai. Kofi Adoma yere ede nsama betudwa o chirichirim baby potia Kofi Adoma ko ya sa ojunewe nyina ebeto no. Bidin di nana Abena Etruba na miye benkom hini wo gomwa amanfo. Miye Kofi Adoma ne yer. Oye ebi mu wo friend Kofi TV. Na ye nananom se oye opinion nsa wechi na emom ebi mu so wo friend Mrs. Miracle Adoma. Ehwe mitami ya ni free ya kehwe menyimi ya medete na he ya ebe hu de nkanya ne hu tamini na eduru ho nti na owede mi free ala tam no so obeka akire ode na oche de mpanyinfu wo mi fie bo won kwakrafo na mmirewafo wo mi fie be ye mmiri kakra ni na oncheli pi ye wo ho na emde call by na call ni bi edi nka aba ohen kola oni mekun oye Mr. Steven Kofi Adoma o wanwanyi kanidin ho o onye na eja aglo be since 2013 na ofrey mekun na obo na amani onene kasa ni mun na ole kire ne de oye ye nana doma hen ne program a ole bado no wase wodi afọ no do de ono nyene nkasa na ombra program ni bi no kasa ma onyene kasa en min details bebre because details ni de obeba at the right time no onyene kasa ma mesumpo menyene kasa oye nana suma ma hen he was the mediator ma nana doma hen program okodo Okoi Thursday na oye ejuma ma Angel group of companies inti no na ohia won so no nti na ochede odo obo hamane onye wakasa ma wode nyama sisi eni Kofi TV crew so ka ho de ma bre ni mun na magraheb so oba Ghana fu nyina la wonyimi de oba Ghana ifi ha na owo nti no wa around meku so wa afa ne de ni nua kakraba nti onye no so kasai ema wo nyina otimi apma wokoi obekon na bibia yo okay nti Thursday anajo na wotuto ma enyubiri na wotuto ma nti anajo na wokodui na nana suma ma hen oma mekun number number ode ma ne yeru aba bia wo fe ne Linda o say oye nana doma na wofase na oye lending ana ode ne na mama ono na onye wo call wo hotel ma wo kodai yami ya adom ye na nanom mogina ye tigina pa ma ade pachi ho wode dwumedini sisi do ma bibia ye kama na bibia lokodo ma odo okọ pepepe oye
wahemfo no mpanyinfo ni bi leba a oye doma adonten hen ona na oleba na ne dom na ye waga na ha yeyim mesma amamre na amanze ote de yen manga na ha se olidi afasha na ye lidi ya na afasha ye wonkofu bi a yenyi wa afantitu mu training mu wo kwan a wonfa do na wonfa ntotolo ye turu na oya hyense wo de kire ya amanze na ya amamre o kire ye nananom oye eyi bi o kire de ye leba atula obi adam porta ohu de panyin bi leba ti dem nkrofo no wodi enyim na ekol a no video ti nyina owo ho at the right time etulun pahoncho wode kire so yesu shalen se elutu etula o kire so nti eturu na ebohu na abagu wutirim mproban nti adebasa aboko efien na wo nyina abon ka bad na yin wayen dem twa video na ebohu obeba nso eturun pocho odeto ne ko not true ni day nti obo eturun the ball mekun nanyim he was shot in the face he was that it wasn't just gunpowder even camera also records azinimpo opai na itwe video na no de behin ni ba behin ohwehwe mbeyinfo ma wosoni mu ti na omunum to ha we munu ato ha omunu to ha na we munu to ha onya nkrofo wosoni mu hu n'enyim ne enyim na le moja aba itwe video no obaba nti bohu akatesi bi wo ma ofe ne Linda na dama akatesi anya me bi wo ho ye a me ya anje ho na mmom oya adze o somafo de we adwuma anyi de be frɛ abofra no ya adze dodo no le frɛ doma na wode ne call doma hospital doctors a ho ya adze nyankopon hira ho ye na nanom wonka wo ho wo so wo wuro da doctor kura me ne kasai o de me twro o kasa na me bisa mpo cho wudi na na esa me twro ni nyina o de me fa to ho che na asem nti oka ni nyina na omo le ka no si ma wu na nyi one more than 20 times emi me wa ya me yada me papa o she lens ma me o she lens yefie ye she lens nti wase obi na nyi wa enyi me esi ma ote enyi wa wo mgbe kuku mgbe enyi wa kuro wuru ma but who there what da ho hal li je bibiala possible there obotum wa gine yi wan was a man yankopon ye ho adom wo ye wo de chi ado de call brekum ma okotwetwa ho scan na ade ma wo san we chi wo bai na hu there doctors no ehwe videos a wo twa wo hospital ho na doctors wo ni nyina na hu there obia nurse obia ye involve so na wonyim there nipa na yiwa won ton wo store nti okeka wo ho ala ma oban there wo there wo transfer ne ba akra osi fida na details na meseme de beba ochina asem bi nti na de fida na oba akra osi sunyanyi so de flight no to once nti ye nya bi so de ere ma na manipa betuma ye na oye na ya low ye per ticket na passion fun so nyankopon hira ho flight na ye madododo ye ho hwe onye ye nso nyankopon hira ho nso na yetum ye de papai ye de ne ba nkran oye memenda mesa ka papa ne memenda na no ye dzen hwe mesa menyi ma ye propropro ma no ho anyonyo de tena ho ya bo hu de na ye dzen ti na ho ne hu menyi ne go hospital straight ana ye mberefie a doctors for was mesma wa ye enyi wa na wa room wa ye na mesma wa fa we na mesma ni ti me ken na domafo wa medication ordered by trauma do nyina wom nti no wo there mezi ni befie na mehwe ne na hom ka no settle in
na ohɔ na de ye frefre doctors ye de ne be kwa na Ghana ha so de yenyim de Ghana fo de mu ye papa fo mu ye asem ba ye hu mesima ya mo kan mo kan ye yenyim nti na ode ye kurekura no kwan a onko ba abonten na ekatakata nke mi de me ya egbeyin ne ba me sam ye nkan ne ba na fantin ye ba nti nka bunu yin de na mbo memma oya abunofo nti ochena asem nti na ode me katakata do na ye krakra nde wi a ye botum ya ahwe na olunkopoi na nkodum obi ni program oli ye no so na enyum nyam medwin ochena medwin ko echi a doctor fo wo bai kwesi dan angel fo wo CEO ba ha onu so bohu wo ba beto na ohun so onye den o na ehu de oyedzen wo be hwehwe na ono laboto doctor no podo wo fie doctors a wo ba ho do nye me sister oya mankasa me nua beyi me cousin one ne yere wo London wo so wo bai wo se da bi asam ni yentumi ndado wo de ahon pepere wo so wo de be poi mu wo Ghana o na ya wo so wa atam yen na ye de arewrem ne akopoi osu ho na wa afre doctor peyin bi fi kolebu wa afre bi fi ha for ihu de call broko yakopon ya adom ebe ye nya mpanyinfo ibi otutwai wo ye ma obeye wase back end wase nyimfan no chede etru ni bo ne wo he was shot in the face. It wasn't them they shot the gun in the sky and a gun powder ni begu na enyi mesma angel fu adwuma ye fu ni bi lekeka wo hon oyendem na mbon wo bo otru ndi bo na enyim no ho mfoyin ni videos na ni bibia la wo ho kana wo there bad time ye yel na Ghana fo so mfanto wo tirim there me ye yel a ono qualify him to be their family head owe ebusia wonyim there wo de hye wo me ho mesma me so ebusia fo wonyim there me so me ye wo de hye me wo no so wo ho nti o ye ni ala wo de hye nti obebisa wo ti no wo there ye mia ye nyi kwan biala do na ma ye be ye ya na nyenyiwa angel for what current CEO our friend Vincent obe fie no obedi dasa na ohun nti osun osande na ohun oba no okita no man do fi so upstairs na wode ne bai doctors no okitem na wo ye scans na wo ye horo na wo ye day na wo ye fa ha na ye day na ye day nyina me kai na doma program lokodo ko bia la mfi doma amma na yekoba yankopon ye ya domala then you are in fadzen or your right eye no na afi ohun ba ohun ni tu nti igina ho a ohun we bie Kristo do ye dodo ye nyandem a ye bekodo ya ato akodo kaka akra obeye ebe na wo ma ye transfer letter ho a me krofo ho mebusuafo de why is kete wo be ala nti no wo de me frɛ ngbo yo land boy landing o fine wa nwa akwe ne kan ha me ja bia no bi ne kan ha me na mfantefo no so wo nem agbefo no so wo nenam ho wo rewre ma ye hwe yankopon ye ya adomala ye rewre me ye hwe pounds asem na wole ken no kan choose Dubai so ne Dubai de what the dirham nti oho ne mu begu kakra ama ye see o buying no so wa bo lady bi obo lady bi say woman bi ni din wo angel ho us wo friend Barbara there on hwe there obenya butter na ye da tickets nti e ho na yankopon ye ya adom nti course kokodo na adwuma ne rafrey hu there no so asem ne ha nto kasa wo ho na ade nti edidim na mom yakọ program fi da kwesi dan ahomache osole ya ose dan mu nyina yesu dan nyina yesu den nche wenyi benkum ne na asem wo ho na nyimfan de nche na ya ye ma so ye ma ehu bibiala ohu hwe afi hu de not na me se na aye den ti no den tempala instantly no
Me ignore them, me focus on better ticket. Na me to ticket instantly. Na oye Jordan Monday ye deko. Yankopon ye adom. Ye ko koduli. Ye koduli so a doctor fo oye onwe adwuma. Doctor fo oye mo de woye. Ma ode wo kan ma ode wo ye de bibi ode wo de ni wura wo ye ni nyinala. Na Kristo na domara ye da bedu o ma konkron Ghana ni. Na ekọ media no da na ebinum wo le ka de o program no mpo obi ni video bi a me hui na obrage de me kasa ala. Osan de hwe ebi mu woda o so oye just gunpowder. Ehwe obi so no de also program ne ye oye ohin wa be de ade na nsen ya into okọ program ni bi na eturu etutututu na ebi kan pon acho program ni manko bi mesre ho anbrasim nana suma mahin ono oye mediator between nana domahin program no and my husband. He never told me that I was invited to come. Ntimpamacho manko bi menka ho ahombrasim mala mesre ho bebre Ghana fo mi dem mo de mo wa ye mu ye mu watima Ghana ye papa fo ye dwinyi pa ho ye ka ye nua asama ye ka ne ye ye kwan wo kwan a wo kan ye de a obey ye pe ho mo toye a ye yin wo be gye ho on pepe na ye nti na obrage dem be ka kire hom dem pa mo acho mo on nam wo keka no oye dem na otin dem mo otin potin ona maka kire wi nchiremu wo ho mo sisi wom bebia ya kodu wona wo frey kasa okom wona wo seni nipa o seni sika kwar o san seni biom o san seni third time and if you doma what up men dey yente doma nka pon acho besre ho ala yete there ye papa kwar. He's a good person. I know him way back in Tema. So when he came cry, he was overwhelmed to see me. And Obaha or Wakra also what's a 7 no do babeshe. Na ye papa nana domas or meshe. On poyete there. The last week Friday, Tuesday in Wewu. Emma new soni mukasa be by. But only ye chili. Na yesre ho ahobrasimala. I don't know how you people sleep at night. I don't know how you guys deal with issues like this. But just because of his mental health and his sanity, when you are shot in the face, it's not a joke. It's something that, you need psychologists to be talking to. You need other things. Other things needs to come in. When you look at me, everything will tell you are dealing with issues. So please, say, Miss Mayewa ye kese. Ye pede. Asemene ye kan yen. Mesre ho ala mo wo mini. Mo si ni. Nyankopon adom me hu de na adofo dooso. Me nka atamfo. Ye Awurade Yesu Kristo. Yasi nyina ni wura na tumi ni wura na. Mo tumi kasa ma pepo otutun. Kosi pumun dem papa na. Opa nsu ni mun. Mi mes moti o se amama ye mompa e boda ya atamfo mpo tie mi atamfo di mi bi mi wa adofo mi wa adofo bebre na menyim so da me kun so wa adofo ti mesima ya adofo we mi hyehye ho na wole frɛ na bi mu so wole kan ye bi mu so wole kan wa kan ye na oda ye ma muhu de ni hu ye Yankopon na adom ye ko Dubai ni hu ye ye ko po emu Dubai ni hu ye ya abedu Ghana ni hu ye na yi wan yimfa den igina ha obohu odo hwewa so obotum ahwem oda amaw na mbom benkum ne de obehia de ye hu adwuma ono nti na ya be na ya beboa ye hu ye na ya akọ na wa ye hu adwuma nti no kye de kakra esini nti mo de mo le bompa ya mbo bi man
na mole ka so a de mo nkoso nka ne ye me esi mo ka na na ye na nanom wo nkwa do